Hadian kajing mi ki kenrum kenram hapo kaseng kongres hanong ston namar kajing syak sospon no UMLA kanong ston ba Gabriel Walang na kaseng pat hadian kajing ino kam no uba Gabriel kumu presiden kanong ston block Congress Committee NBCC ke District Congress Committee DCC kalatung no ya uba Eric Harsentiu kumu ad hoc presiden kanong ston block Congress Committee NBCC. Kate kelapau syairu mentah kasngi hakaba ke District Congress Committee hapo kajing yalam jong uba bor manding nong lang kumu presiden kelalum ya kajing yalang hapo Kongres bahawan nong ston harengkat kajing dan lang ru ki dekot bat nongkit kam ke Kongres naka district bat naka blok ban benar balatung ya uba Eric Harsentiu kumu ad hoc presiden ke nong ston blok Congress Committee. Uba bor manding nong lang presiden ke District Congress Committee habaya keren syikilat pathai kubor ulaong ba uba Gabriel Walang uba de UMLA barhaka juga por UMDC ke sek Kongres na Nongston uladap ya kasiti ino kam kumu presiden ke Nongston Block Congress Committee syaka district bad ulaong ru ba halor ka jinglum jingyalang uba Gabriel Walang ke DCC kam dan jing TPA. Nakliang yang ikum ka District Congress Committee mantaka singi khat niyaw trik mantaw nai ni khat ya kanika isi jong ka District Congress Committee ban penlong ya kanika District Congress Committee na kabenta ba nginyo ban penklain ya ka organisasyon habaro lai teliki blok Kamosun Road, Karamrai, bat Kanong Stone. Bat terpang na kebentak Kanong Stone Block Congress Committee, mentaka sengi, ni da kajing yasnutu lang kajing mod, ni layo bantung ad hoc presiden, jong Kanong Stone BCC, ya iba Eric Harsentiu. Habau Mbak Gabriel udeu presiden juga Nongston Block. Tik ego pelong ipi bat pin satung Mbak Eric. Sisa kata kadai nomor kaktem keempat kut dehi Mbak Gabriel kumu presiden. Rehadin kini kikendiat singi. Banak liang jong kanong ston. Kilasyong kata ke meeting hakalai trik. Bat haka pratrik jong uneu benai. Kelasyong ya kata ke meeting habis shop hall. Ketkum ke jingtip jong ina ke distrik. Bat Uba Gabriel ula ino ya kakamkum u presiden jong ka blok Congress Committee jong ka Nongston. Bat ula pak no ya kakot ban ino siya ka distrik. Halo kata kanong rim ni sayo bantung ya ba erikum u ad hoc presiden Kamud akan ni ka pratrik bala Gabriel pen convince kita ke meeting ga district kam dan TPA. Nah kalian yang ke District Congress Committee ya kan ni ka ba ulum hapo jong ka Nongston Block hapo Bishop Hall ulum baik ya ka Nongston BCC Rena kalian ka jong ngikum ka distrik ni klem yo jingtip bat kamtam ya kalian ka jong akum u distrik presiden u klem ai information ban pentip eru embangan wan hakataka meeting. To nalor kata ki ai pat ki we ki mat pi kren mentasi. Kimat ke bengia kren mentakasni kalong ba nilayo ban pediam ru ya wei uri urang ba ubadeu ex MDC jong Karamrai konstituensi tau ba stom. Bat layo yak application ban wanrung biang hak parti bat kajing brok ka wei kalau menjur ban pediang eu. Bat dak wei kajing mod. Nilayo ru ban yakren nam tak organisation ban penplan yak parti. Bat nilatung ru kum u inshat ya uba Fortinson lengkoi kum u general secretary jongka District Congress Committee ban pa inshat ya ke Motion Road Block Congress Committee. Kita kini kimat kijing yakun
Bat ngiliak renro ban puli. Ya ka city. Ka bana kaliang chong. Ka MPCC bat ka AICC. Ba kala pentip sengi. Ba ya iba kabriar walang. Kat kum bengyo i haki YouTube channel. Ba ila syak suspend. Hadu unrius nam. Kita kini kijing ya keren kijongi. Bene hak nika meeting. Gila peliang kumbakalo. Ya ka ba. Nak liang ka MPCC kala pentip. Bat nak liang AICC kala pentip.